One thing I've never lacked in life is confidence. I've always been one confident baby girl. Like growing up, mina ne bengiskobo, bengibumbinyana so. Mara ngiyakutshela nas confidence was always on 100. Mina lalen. So as much as ngiyiskobo and angishelwa anginandaba because angifikelwa ukuthi ke abangisheli because ngiyiskobo. I'm just like angakamtholi umuntu yabo ozongithanda ngalendlela le engifuna ukuthandwa ngayo futhi nje anginandaba ke bayashelwa abangani bami left right and center yabona nje bayajola mina vele ngiyi late bloomer so anginandaba vele nento eziningi nendaba yokugeza nje into engingayazi kwagcobisa lip gloss leya ngingena abangani bami mase esikolweni ba ayinile babhonile icathulo zifresh yonke into right mina kwageza lokho vele mina ukugeza ngikaze nje ngize ngikuthande mina yabona nje unyakeni ngigeza half per year yabona nje insuku maziyi-3 nje wazi-365 mhlambe ngigeza lapho ko 200 and something angiwuqedi nje wonke lo 365 days wokugeza I mean ngijaje mawukuthi ufuna ukungijaja kodwa izona lakho into ozoyenza ngaloko okusalayo mangafuna ukugeza ngigeze so it's a year 2009. I'm doing grade 9 yabo. Obviously abangani bami sebayajola and all that and they come back with nice stories and then mina nothing angijoli. Not that angishelwa, I do get shelled, but the boys that are shellering me akusi type yami phela mina angimfuni nje umfana omubi angifuni ukujola nomfana omubi futhi nje ngeke ngize ngijole lo mfana omubi inkosi yami uzolala eduze kwaba uzolalaphi anyways hayi zihambe vele insuku zihambe inyanga kuthi yabo mhlambe ngabo March kanje like asikufika omunye umfana akamuhle umfana wonke umuntu ukhala ngaye lapho umfana uvalela kodwa nkosi yami ihash lami sengiliphula kwesithu namhlanje buka ngiliphulile inhliziyo yami ibhlungu. Anyways, kufika umfana akamuhle umfana wonke umuntu ukhala ngaye lapho umfana simbona sometimes ekseni mayihamba and then simbona isikhathi esiningi mayesebuya asimazi igama lakhe asimazi istory sakhe ukuthi uyasebenza noma kwenzakala kodwa yena uphuma ubuya nebag everyday yabo lama bag we laptop ngaleso sikhathi ke kwakusangena amakhavela ke kakhulu uTechUp umfana uTechUp lapho uyellow bone nomfana ubovu tamatisi asebusika hawe muhle nomfana ushayikhathi yakhe uyabona lamafeti lawa kudala lawa amahle lawa ayibo akamuhle umfana uvalela umfana uhleze ebheke phansi uvela sanibonani ibile bekabulela aridumelanga andlule yo siyombuka sonke sikhuluma eva kwakhe Anyways, sorry about that. Phela ngi-celebrity la like us. Bangibisa ngapha nangapha ngiyadlala. Anyways, umfana uhlala kuphi phambi kwasekhaya mina nakubo kubhekene kanje. So umfana lo njalo yabo because mina ngithi bengithanda ukudlala like lama sport inyana lawo abafana because ngikhule ngihlala nabafana isikhathi esiningi as much as like asilami bekuyikasi elincane before njengoba selingaka nje manje bekuyikasi inyana elincane so besazana sonke ene sonke besikwi age group efanayo abafana namantombazane enabangani abomama bethu bekuwabangani bekuyischeme so nathi ke sakhula saba ischeme so isikhathi esiningi besidlala together yabo but mina isikhathi esiningi bengithanda ukudlala ibhola because you know ngithanda ukudlala nabafana so and ibhola ngintswembu kulo ke yazini ngiyakhahlela vele ngistrike serious so vele every weekend kudlalwa like mhlawumbe soqala ngedonki yabo donkey numbers busy numbers gijime sishayane kube mnandi and then maybe sizodlala umgusha masiqeda idonki sesehlisa amaphaphe yabo sidlala umgusha sonke siyagxuma ke kongaxhumi la bafana namantombazane sonke sila masiqeda umgusha mhlawumbe sodlala amathini yabo la mathini esasiwapocoza yazini mina lama stop and go azongibhora ayibona amathini lawo wafaka enyaweni ujambe uthi wafaka eboxini uthi ufaka eboxini lapho siyazuza akumnandi bese kuzothi intambama ke ilanga maselithe ukuphola sedlala ibhola ke
isikhathi sokuthi sigijime manje sigijima serious lapho bengunumber 1 salo mfana because bekathanda ibhola every time adlala ibhola uyeza ke uzosijoyina uzophuma vele athi san Ari dumelang sithi hello Ari likai sithi Ari khupela udlala lina bekamdala kunathi like bekamdala dala thina besingabantwana like yena athi ukukhula vela ubhutinyana but abo ayekho mdala kakhulu but bekamdala bombona nje ukuthi umdala lo sizodlala naye ke ibhola ke dlale naye ke ibhola dlale naye ke ibhola dlale naye ibhola bani phela mina ngila ngambuzo uma wena kahle banigama lakho asho vela sayi nina libitso lake ke namang okay manje lana phela ngithi bekangahlali lapha bekakhana fika nje manje lana istory sakho athi hayi lana kukwamalume wami yabo so ngibuya eLimpopo and then ngize la ngokuhlala because ngiyafunda angeke ufunda phi athi no ngiyafunda ngifunde eTUT okay eTUT beyifika ke ngaleso sikhathi sese famous kusese university serious ehleke mawuthi ubuye eTUT bobuya kwenye university serious Why wenza ina yasho vele umfana ukuthi ke wenza ine eTUT okay ayithatha yaqala yabo manje sesiyaxoxa vele ngoba sekayasijwayela yabona hayi vele isikhathi esiningi futhi kahle umfana akadlali mangekho umfana akadlali mangekho akadlali mangeke ngafika nje uzophuma endlini umfana azocela ukudlala hayi man ngiyabona ukuthi lo ngiyambona indlela ngibheka ngayo ukuthi uyangibatla nami ngimbatla down ngiyasho nje ukuthi athi 1 ngithi 7 angeke ngibuze nokubuza imibuzo phela manje egroupini yami yimi yiwani ongajoli angijoli ukhona engidlala naye yes but you know siyadlala nje hayi nento eserious vele west mina ngina phone nje yabo ngilogeli nje yabo nje even ukiss nje into esingafiki nakufika kuyo yilokuthi nje masiphume esikolweni siyahambisana yabo nje kodwa nje futhi angikho na serious ngaye ngiyazi vele ukuthi mina naye siyayidlalela into yethu ayikho serious senzela nje ukuqhuba isikhathi yabo ngalesikhathi abanye abangani bami bajola so that ngingahambi ngiyi-1 ngabo umfana vele asekayaqala manje unokuthi-ke sidlala ibhola masiqeda ukudlala ibhola bese mase ngithi ngiyahamba sayisala yethi why ufuna ngisale why ungababizi nalaba abanye athi hayi ngobatla ubulela liwena ngisuka bulela ngenza bulela ngumamethi asumfana kahle manje wena vele ubani igama lakho into ngizange ukuhlala ungalazi igama lami bahlala bangimemeza so phela umama uhlala rasa Robbie Ntunamanga uyalazi igama lami athi ngiyadlala vele ngiyalazi igama lakho nekwatla wola hore utla ring ngisimino yibo uyaphapha bo okay manje ufunda ugrade bani umntshongo ngifunda ugrade 9 hatho mara ngikho mdala kakhulu ngithi for in are no ke no bulela nje fela hore you know ayikho mdala kakhulu ngithi mina awukho vele mdala unangaki angitshele vele athi ngina 19 ngithi kanti usazomntwana are naki ingwana ngirayisuka ungwana ngiphela namsengenzela ukuthi ke angacabanga ukuthi ngungwana kakhulu ngathi uqali ngungwana because I'm only 14 I'm turning 15 but I'm only 14 okay umfana ke athi ke manje yazi phela bengifuna ukukhuluma nabo into serious umsumini yo yazini sizokhuluma kusasa because ngaleso sikhathi umama mbesangimemeza vele Rabi ayi nithi mina yazi sizokhuluma kusasa nginesikhathi athi usho ngithi hawu uhlala sonke ibhola musi uyazi ukuthi ke sizokhuluma mangiqeda ukudlala sokhuluma ukuthi nje manje sesikhuluma isikhathi eside nomama uyangimemeza so kumele ngiyogeza izitshe ekhaya athi umfana okay ngibeke endlini isibindi nenhliziyo namathumbu ziqhawulana zeze zishaha ama-high 5 zinikana ama-high 5 iphambana zenze nje ayibonga ngiqala nokuzwa ukuthi makukhulunywa ngama-butterfly kade kukhulunywa ngama-literal butterfly like brr esiswini part 2
ngabe ngakusasa vele I can't wait and ngakusasa kwakhona vele i-Saturday angithi sibona ne-Friday yes besixoxa kuyi-Friday so ngakusasa kwakhona i-Saturday ngivuke ekuseni kungathi ngingamemeza wonke umuntu ngithi guys wozani sizodlala so that lo mfana azophuma endlini oh my god yo umfana angaphumi endlini ilanga lonke sidlale umfana ngilokhu ngiyaqalaza ngitshela ukuthi umfana uzophuma lapho sengifuna ukudlala ibhola and phela ibhola silidlala ngesikhathi asimane nje silidlale you understand amaziqala zithi boma past 4 isikhathi sebhola sizodlala until maybe kushaya bo-6 yabo kuba mnyama ukuthi manje ibhola asisaliboni but ehlo ngoba vele bekungakabi sebusika kakhulu ilanga belishona ngabo past 6 kanje so ingalezo ikhathi sizoyeka ukudlala umfana nix sishaya isikhathi sebhola sidlala ibhola umfana lutho ukuphuma ukuthi angife kuthi angimemeze ukuthi ngiyomkokotela ngithi gogogogo ngithi wena uthe sizokhuluma namhlanje phuma endlini sizokhuluma yo sithe lapho mase siqede sithi hayi okay sharp guys phela sengimemezela nokuthi ezwe yabo ukuthi ngiyahamba because kanjani manje okay sharp guys ubonana kusasa sisiqedile udlala inhliziyo yami ibhlungu lapho ibhlungu kahle bese ngidlala nje nale bhola bengingasalifili vele bengingasayizwa nje nalento engiyenza la okay guys baba yini sharp sho hayi sobona kusasa kusasa niyangazi ngesontweni ini le week iyanginyisa hayi okay sharp yo mase ngithi ngishaya usharp ugcina umfana uphuma Robi ngimbheke kanje ngithi hello Hari no I'm sorry ne ke re ke tlotla ke gore ke busy wa bo ke busy ka mmereko wa sekolo so today aka ke ra nako ya go tla mara anke re ke huditse gore ke batla re bolela ngizakhumbula kanti kisho ngenhliziyo ngizixhawula inhliziyo ixhawula isibindi hello we are back sibuyi ngizokubuma amanzi because I'm sengichaza le story because this was my first live ngangijudge yo asumfana ya kahle mina yazini gele ngiyashaya ngawe wena like as much as I wanted this I don't wanna lie as much as I wanted this I didn't really think ukuthi it's gonna be like possible
okay vela ngithi vele sisine system angisamsabi sengimjwayele like yazini sesineyikhathi vele ukuthi okay sibonana ngekhathi eziso siyabhalelana vele ukuthi sobonana ngesikhathi esiso sesine system nje sese right like yonke into se right vele sesiyaphusha enhlaka yazini and asithandani siyajula down ungithanda ungikhotha phansi nje ngoshukela ungithi angimuthandi Jehova yo yabona manginaye ngikhohlwa nokuthi konje umhlaba uya exist ngikhohlwa nokuthi konje kuyenzakalana emhlabeni so angithi vele mina bengilala ngiyiwana ekamereni lami nginekamera lami so lapha ekamereni lami kunelinye iwindi ye elingaka lisuka le phansi lifikele phezulu enhle kuma uphuma lapha yabe ngathi uphuma eminyango bengiphuma so bengajumpi nokujumpa lalela umama makathi kuye ngiyokhiya igate ebusuku fike egate nangilikhii fengilithi ba ngilivule yabo ngilishaya ngathi ngiyalivala vele ngikhalisa ichain ngithi khahla ngingalikhii ngilishiye kangaka yabo ispace inyana nje ukuthi abantu bangajump ukuthi alikhiwa ngaso but ngilishiye to a point ukuthi yabo mase ngilivula ngiba ngilincenga kahle ngithi lingakhali lingathi khohla lingasho ukuthi hayi umama uzothi makalele ngabo 9 mina ngabo 11 ngiyaphuma lalela ngihamba ngiya ku baby mangifika ku baby naye u baby umnyango wakhe akawuvali ushiya nje kangaka ukuthi yabo mangifika ngiyawuphusha nje ngiyangena lalela ngiyangena ene mamela sizohlala ubusuku bonke sikhisane kuze kuse asenzi next phela ngimtshelile mina u baby ukuthi angikho ready u baby asilalela baby mina ngithanda wena nginandaba nokuthi kuyenzakalani ini ngizokulinda until uzube ready and aso sikhathi sesiphushini 6 months iphelile at this point yazini lapho every day okay not every day but maybe guy 4 evikini guy 4 evikini ngilala kwakhe ngibuye ekuseni la endlini ngo4 ukuthi nje before mama phaphama mina sengibuyile vele mangibuya ngivala kahle igate and ngiyakhiya ke mangibuya because umama mangithi uyophuma aqala maka emsebenzini yeah so mangibuya ngiyakhiya and mangikhiya kahle ngithi qhafa ngilikhiya bese ngiyanyonyoba yenye ekamereni lami vele ifastera ngishiya ngilivulile vele bese ngiyangena ngingenele embhedeni ngilala kanti ke linye ilanga ngibuza ngelangeni so yena akona ngibuye esikoleni ke ngibuye early yabo esikoleni nje basidedele early so ngathi ayisingeyihlala no baby vele ngiborekile akusina sebusuku guys akusina sebusuku emini kapha ngizwe isingeyihlala no baby vele benginokuthi mangibuye early yabo esikoleni ngihlalele no baby if nayo ukhona sihlalele no baby ilanga lonke and then kuzothi ntambama umama masazobuya ke bese ngiyabuya yabo ilanga lakhona sisi Yimela yangihlala no baby sisathi sihlela kubuya umalume wakhe. Umalume wakhe I think now that sengimdala sengiyabona ukuthi umalume bekayazi le ndaba. Umalume bekayazi umalume bezizwana nomalume. I think umalume wakhe beka excited ukuthi ngumakoti wakhe so bekafuna ukuthi sithi out ngendaba enethina asikho ready. Phela umama wami yibhubesi angeke ngize ngithi out ngendaba. Futhi nje okokuqala ngi-underage. Ndaba umjolo nje ayikhulunywa la ekhaya yeyi uyahlanya uyajola yini yona leyo so umalume abuye angazi ukuthi bekabuya phi langa lakho abuye early avela athatha isitulo umalume ahlala eminyango iroom lomfana lina wind ahlala eminyango umalume ngisabe ukuphuma vele kusase early ngithi hayi uzosuka vele siyamazi uyahlala nje maybe boma 10 minutes 20 minutes besabuyela endlini that day athi umalume ngiyindawo abo 1 ikhadi zithi 2 zithi 3 zithi 4 hayibo u4 phela manje kumele ngibuyele ekhaya mama wami yabuya umalume akasuka eminyango uhleli uzinzile lapho ufuna ukwenza sure ukuthi siyamuza ukuthi ukhona ubulisa wonke umuntu odlulayo la estradini wonke umuntu odlula likhaya rite rite lapho sengiyaqhaqhazela ngithi wena yenza iplan ukuthi umalume akasuka la minyango athi yona nami ngiyasaba manje soyenza kanjani athi angaza simlinde maybe uzosuka vela ngeke asahlalela kuze kube sebusuku kakhulu asihlali malume athi ngiyindawo lapho ke umama amsekabuyile emsebenzini sengiyamuzwa ngithi phambi kwasekhaya sengiyamuzwa kanti robuphi kusami ngizokuthini angikwazi ukuphuma phela umama masabuyile so angeke ngize ngiphume because ekhaya idadi group yasekhaya iface egate and yaba le window leli
lele nginalo njengamanje iwindila kamama Mveleli like ngathi banginciphisa lendlu le ngalithatha ngalifaka la belihlale phambi belibheke egate kanje so umama bekahlala esofeni abheke egate so there's no way ukuthi ngingaphuma lapha without ukuthi umama mangibone because iroom lomfana newindi libhekele so ngihlala angazi nami ukuthi yini ekhanda lami ethi kungcono ukuthi ngihlale kunokuthi ngiphume ngihlale zithi 5 zithi 6 zithi 7 kube mnyama ekhaya lapho sebengicinge akukho labangangicinge khona and mind you phela mina ekhaya mazithi 5 o'clock kumela ngabe sewusejardini mina ekhaya umama makasibhaye akho umuntu ozoba ngo5 ngaphandle egate if uyadlala ngo5 kwamele udlalele la egate nakubona khona ukuthi maka kumemeza usabele eduzane angazi ngenze njani ngiyasaba ukuphuma umalume uhle ngitsahlala umalume zithi past 7 umalume ekhaya aqala nyangaza lapho sekumnyama thu phandle kumnyama thu phandle ekhaya kudala bangifune base bangiyeka ngiphume nginyonyobe ngene ekhaya ngithi ngiyangena bathi ya ubuyaphi hayi mina bengidlala kubi lestrate bathi wena ubuyaphi hayi phela bendlala nabo basa ungaqamba manga ngoba bonke labantu okhuluma ngabo sibakuzile ukuthi ukuphi basabakwazi bakaze bakubone ngisho ukubona namhlanje hayi mina bengihambe nobani umngane wami basa sibuya khona kubo uzakaza kubone wena namhlanje enhleke futhi niphume early nini esikoleni hayi mina akangibonanga bengiye kuphi asumama kubhuti wami gibela phezulu kwakhe ini yabitholi opportunity nje ubuyaphi mina bengidlala angibona yabo manje phela mina ngizofela umfana never mina fela umfana ngisho buya kamakhelwa athi ya ngithi ngibuya bathi unamanga ngeke ukuthi wena sekumemeze kangaka ngithi lalela la ngibuya kamakhelwane hayi ngibulaleni ngibuya kamakhelwa mama lomfana dala ngibona la ihlela senu dala ngibona la phambe ngesandla sabe siyakhona fika memeza umalume phuma umalume hayi bo makhelwane ngezenjani athi hayi lomfana wakho dala walala lomntana athi hayi ngithi mina lutho zake nje sizaswenza lo mkhuba athi wena futhi waqala umithi ngithi hayi uyangisukela mina nokumisa neza mama neva ngikase ngize ngikwenze athi hayi ngiyakutshela ngubuzi ngithi hayi mfazi ngiyakutshela nama ngubuzi ngithi angimithanga ayikho leyo nto oqala sikaze size silale ngisho ukulala silali nje nalo mfana siyayihlalela la mami yayi Satan ngithi male yawena ngizokufonga baba ngithi male bathi angitshela ukuthi angisakufu athi wena bathi ngithi male angisakufuna angisakuthanda mama lalela wena lalela kusasa lokho kusasa eklinik ngiyotesta ukuthi awumitha athi mara ngikomithi mos angikomithi angilali mina nomfana abafana siyayihlalela nje siyibuke nale nje emehlweni siyixoxe nenzeni lutho asezilutho ifuke phela vela ungibelieve fine ngihambise eklinik kulungile ngithatha ungihambise eklinik it's okay because ngiyakutshela ukuthi mina nomfana lo siyahlala asenzi nix lo mfana ngimtshelile ukuthi mina ngikho ready for ukwenza into zabantu abadala so uthe okay ungilindile
futhi lapho singawaqambike namanga nkosi yami asenzi lutho nomfana ukuthi siyathandanela nje futhi siya-enjoy i-company yethu because believe me sihlala the whole day nobusuku bonke yabona nje as much as masabe sikupart 5 phela njengoba nomfana sihlala the whole day mangibuya esikolweni ngiyohlala naye the whole day until umama abuye emsebenzini bese ngihamba ebusuku ngiyahamba yomfana nizobuya nini ekuseni siyayihlalela sicabuzanele sikhisane kuze kuse nkosi yami ngibuye umlomo udumbile ungaka angina problem nje siyaxoxa sikhulume we really do enjoy each other's company. So mama, hey, okay, what did I then? You are punished. Awusaphumi ngegate. And ngize ngikubone ukhuluma nalomfana unyile. Okay, ini nahlanya lo avuke kusasa emsebenzini. Maka emsebenzini, thaba was ibhaliletha. Lalela la wena baby, angidampanga mina. Angithi ubonile izolo ukuthi bekushubile. Bangishayile ke ekhaya. Bangishayile strong. Angikwazi ngisho ukwenzani. Ama ribs lawo bebawakhahlela kukhala ngathi kukhalisa igubhe esi-empty. Kuthi gu. I will never forget that sound. Yo, first time bangishayela umfana. Hayibo. Hayi, ngimbhalele ubaby. Engayilethe. Njoku nawubonile bekushubile. Bengengihlale ngakhulumi. Futhi ke nje uyabona la ukuthi besenza uwrong. Wathi umfana hayibo, uyahlanya lo. Miyeke kanje yona baby. Manje sesizoba more careful. Manje sesizoba nje more careful sesizokwenza sure ukuthi si-check i-coast since nomalume sekayazi indaba angeke sisaba ne-stress kule side futhi mina vele umalume uyangitshela ukuthi ke i-reason yokuthi ahlale la mnyaka vele bekacabanga ukuthi ngizophuma so that ngizoza la ekhaya ngikhululekile. Umalume sengazangishayise kangaka umalume ubengasho nganje ukuthi hayibo ngwanyana tshwama onhlonku ubone huruteng and wathi bavele because angithi ngihlala ngila sagigitheke ebusuku thithi obvious ucathi ngigigitheka nobani and mina ivoice yami nje akekho ngayazi mina ivoice yami uyizwa ngiqhamukale ukuthi hayi nangoke ez yabo hayi okay siqhubeke ke vele siyijolele no baby ha intombazane ibone kahle ukuthi lo akaphumile nje kulomfana ngithi ngelinye ilanga ngiyihlalela ngibisi Rabi ma ungazizwa kanjani ukuthi ke uyohlala emakhaya kudala vele uthi ufuna ke boarding school like mangizoqala uke high school I had this dream yokuthi ngifuna uke boarding school because I felt like abangani baba bekhe serious ngesikole like bengisithanda isikole I had like bengine vision for my life ukuthi nje ngoba impilo ke you know I hambi according to how we plan it sometimes ke kuba nama external forces and all that but I've always had a vision because I grew up with poverty so bengihlezi nginalento ukuthi I wanna make things better you know I wanna change the whole situation so I really loved school so at a time when I mangizoqala high school I wanted to go funda boarding school because I felt like a boarding school there will be less distractions my friends won't be there and you know I'll get time to focus on my books and school and all that so ngacela umama ukuthi angise e boarding school so umama bekangaka afford yabo ngaleyo ndlela bekaqeda ukuthola umsebenzi in fact because from my primary from grade 1 to grade 6 if I'm not mistaken mama bekasebenza ama-pitch job and then from grade 7 uqhubeka that's when she got umsebenzi and then impilo yabangconywana so makathola umsebenzi ngamcela ke ukuthi angise e-boarding school but obviously bekangayi-afford so ugele uyabona ukuthi sengisile nyana yabo so kathi yeah you remember ukuthi wathi ufuna ke boarding school ngithi and then wena wangqabela wathi ke awunamali athi hayi phela imali benginganayo mara ke awufuni kuyohlala emakhaya athi ku right nje indawo yakho ni right yafana ne boarding school wara so because vele akusikudala ngibambile yabo umagogo and umagogo phela ngiyamazi ukuthi unjani mama bekanokublackmailana yabo ngazi ukuthi manginganqaba la uza ayuthi ufuna ukuhlalela umfana ufuna ukujola
yabo. So ngivele ngivume ngithi it's fine ngizoya yabo emakhaya but ngiyazi ukuthi hawu manje uyangixosha nje lo hayi ukuthi ufuna ukungisa emakhaya ngoba ku right serious emakhaya umane nje uyangixosha because ungixoshela obani umfana. Hayi ngempela zishoye vele ungitshela lento uNovember zithi December yebo ngithi ngihlalele kufikwe umalume wami sekafika he siyahamba namhla angitshelwanga ngisho ukutshelwa angiplanelwanga lutho angiplananga angenza angiphekanga hayi siyahamba namhlanje ntambama hawu bakisha ngizobuya ngizokulanda in 2 hours hawu sekuyahanjwa njalo sengiyabhakishela kuphu bangise emakhaya ngiyofunda grade bani emakhaya ngiyofunda grade 10 but angimind ke honestly because vele isikolo ngiyasithanda enenginayo vele lento yokuthi ke ngizitshela ukuthi you know what I want to finish school I want to do better I want to change my life situation you know I just want good things for myself yabo hayi nangempela ngihambe emakhaya kushaya uJanuary angina phone January umama mangithengele ifone ve bengaka ngithengele ifone ngithathe ifone akagogo wami yabo ngifonela ubaby siloku siya communicate vele ngefone every day ama night bathi konje bekuyini leya call yasebusuku yango 12 night shift eka Vodacom siyokhuluma kuze kushaya u4 ekseni sokhuluma kuze kushaya u4 ekseni every day mangibuyile ngoJune ngizovakasha yimi no baby siphansi phezulu ngibuyele emakhaya sikhulume ngefone kwasho ukuthi ke we are both growing yabo and then ne distance yadlala leyo ndima leyo and then we ended up yabo sehlukana kanjalo akwangababikho othi angisakufuni or kanjani kwaphela communication slowly and then yaze yaphela communication kwacaca ukuthi hayi cha iyaphela nkosi yami relationship noma sengifikile la angisamboni yabo kwesinye isikhathi vele naye akasekho because useqedile bese qedile esikoleni no bengakaqedi kodwa nje yabo ayisekho leyo nto leyo ikhona mangifikile ngiyambona but mase ngisemakhaya yabo communication ayisahambi kahle until ngibuye mangibuya how 2012 ngibuye ngithi mina ngifuna ukuzofundela ngapha matric le ndaba yokuhlala emakhaya ngifundele emakhaya isikolo besikude nje yabona nje life esemakhaya bengekho mnandi so ngisitshele nje ukuthi yazini ngifuna ukuzofundela matric ngapha that's a story for another day ngibuye vele ngizofunda matric ngapha mangizofunda matric ngapha ngithola isikolo kuphi eJoburg because I can't find isikolo la elokishini obviously ngizofunda matric abafuna ukungithatha and yabo so mase ngihlala eJoburg naleyo distance leyo kube naloko vele ukuthi kune distance naye vele sekanomuntu wakhe how following year yimi loya ngimit ngalesikhathi ngimitha ingalesikhathi mina naye sithi sifix izinto yo ngifix izinto naye ngapha ngibhizi nobaba walengane ngapha kanti ngizomitha ngapha haw ngifind out ke inkosi yami ukuthi ngimithi ngizomtshela kanjani umfana ukuthi ngimithi ngizoyiqala ngapi endaba kumfana ukuthi ngimithi ngidlushathapo zithi month 1 zithi month 2 zithi month 3 sesiyaqala manje sithi siyavela uyangibona ngithi ngiyisilenda phela mina ngiyilamba lidlile as much as spend isikhathi naye uyangibona ukuthi ene yabona ama cravings uyabona usanokuthi angithengele yabo ama99 ngithi mina ngisusa angiyifuni athi ufuna ngikuthengeleni angifuni nix athi wena uthanda ukudla so ngisusa hayi umfana ngiconfront angiconfront umfana athi kwenzakalani ngipregnant angeke ngibone ngcono ngimtshele vela ngingapply no ngimtshele ngipregnant athi pregnant ngiyakubona ukuthi upregnant athi ngiyakubona ukuthi upregnant ngithe nawe ufike ngesikhathi esirong ngalesikhathi ngithi ngilungisa nawe izinto nasi isisu nami khane ngisibona athi umfana yo hayi ke sisi cabake mina nawe amagazi ethu avene because nami ndimithisile abantwana bethu bashiyana ngafoma
sashiyana nga-4 months. Kwacaba-ke ukuba i-relationship ayilungi because mna andizoba yi-second best kwindoda yami. Asoze eyami le ndoda, so ndancama ukuyishiya sana. Ndathi hayi kulungile, ndizaba single. Ngingena endlini, Jesus, yo zange ngize ngilale ngalolo langa. I kept imagining, I kept feeling ama-lips wakhe on my forehead. Oh my God. Ngilokhu ngizibheke esipilini, ngilokhu ngithi ngingabelieve ukuthi yimi lo, like serious. Utshona lo mfana omuhle so. Muhle la mfana. Muhle down. Kuyeke ukuthi uyellow muhle. Kuyeke ukuthi iskin sakhe sinama-pores. Asinaboya kodwa sinama-pores. Yabo siyakhephuza. Ngiyahlanya endlini, ngiyahlanya ekamereni nami ngenza so. Ngilokhu ngiyazibuka ngiyahleka ngithi phela manje ngiyacabanga ukuthi yo kusasa lo muntu kuzomela ngimbone and uzofuna i-proof, and angeke ngilokhu ngibaleka nge-proof. Ngizoyenza kanjani? Ngithatha isipili ngithi esipili ngiyapractice. Hayibo phela angeke nje ngize ngiyoyihlaza nje phambi komfana omuhle nakanje. Angeke nje ngize ngiyoyihlaza. Thatha isipili. Ngiyapractice esipilini. Hayi kusevele yi-Sunday, angina-plan, kumele ngihambe ngesontweni. Mina umama makasibhayike every Sunday. Wonke umuntu uyageza la endlini, uyaphi uye esontweni. Ma ungafuni kuya esontweni usisukhiye iminyango wakhe ahamba esontweni. Futhi nje kahle angeke uze uhlale ungayi esontweni. Uzoyathanda uthandi. So mina vele I was one of those kids. Wonke umuntu makakhona la Sunday badlala, mina nguphi ngisesontweni. Futhi nje benganandaba bese ngijwayele nje ngazi ukuthi hayi every Sunday ngiziyele esontweni. Ngivuke ngigeze ngithi my favorite dress le engithemba kunawo wonke, ngithi kwayi mina bengathanda kamakwayi. Amakhili mina yo bengilinyathela ihili like nobody's business shall. But bengisilenda base ngihamba la emgwaqeni ngathi ngiyimodeli. Ngithi kwayi ngithi best dress yami engazi ukuthi uyazini ngale ngiyadlisa ngaso isikhathi i-best dress phela, kodwa nje yayi best dress ngalezi ayikhathi. Hamba ngiyosontweni ngigezile for the first time, not for the first time but namhlanje ngigezisisile, like ngigezisisile ngenze sure ukuthi ngichophe namansense right. Hambe ngiyosontweni. Bafika esontweni. Hallelujah. I can't wait to come back so that ngizobona abani. Oh baby. Mangibuya abantu sebayadlala ngifike la endlini ngishiya iBhayibheli ngikhumula icathulo fasting ngidle fasting ngenze kufanele ngikwenze fast bese ngiyaphuma ngiyodlala nami. Dlale kufika isikhathi sebhola kuphuma uBheki. Lapho phela ngakatshela umuntu ukuthi mina nalo si-item akatshela umuntu kuseyindaba yami naye, akithi indaba yayizolo. Phuma uBheki ngithi noma sengigijima, yabo sengigijima nge-attitude, sengigijima sengishintsha istep, yabona ibhola mali ngishaya senginokuthi ashu. Guys, the stage is at dinner. Okay. Sidlala ibhola vele sishaya isikhathi sokudlala ibhola. Ngasubheki manje uzoza ngizokubona namhlanje. Ngithi mina ngizoza ngizokha amanzi. Ngasubheki okay ngizokumela ke. Ufike endlini guys, ngenze kufanele ngikwenze fast. Vele amanzi awekho, kuthatha amabhakede ayi-2. Angizenzela ukuspend isikhathi nyana. Thatha amabhakede ayi-2 ngiphume. Mind you phela kusikho ekudeni kuphambi kwasekhaya, like makame eminyango ekhaya kubona nami ngime eminyango wasekhaya siyabonana. Ngiphume vele mangiphuma ngishaya amabhakede kanje wabo ukuthi
you can come before nje ngiqala ngivulela impompi afike vele makafika ngithi manje uready ngeproof yami ngithi ngiready asithi ngibone ke ngibonise ithathe ngithi thathe asumfana hayibo nginike phela iproof yami ngithi thathe umfana okay ngibambe vele akucabuza guys nina nazinix nina nazinix shame yeyi ngithi imizwa igijime yehle yenyuke hayibo kuba ngathi ngingahyperventilate ngathi ngikhamanzi lapho angisazazi igama lami angisazi ukuthi ngenze njani hayibo ngathi ngenziwe into enkulu kanti lutho nje kuthiwe nje kwathiwa nje mmanqa aso baby okay baby ngibhaleli letter ake bengana phone guys bengana phone athi ngibhaleli letter ngitserious athi ngiyayithatha lapha endlini ngithe okay hamba baby vela thathi letter abuye naye athi bamba athi uzoyifunda mawufika endlini yawo masuhleli uyi1 ngithe okay ngithathe ngifake ephoketheni angikukisa amabhakede angibekise la egate kodwa phela angaveli yabo ngoba uzobuza umama ukuthi why angikukisa amabhakede angithi nje angibekisa amabhakede lapha egate nasekhaya kubo bese ngiyakuka ngifake endlini inkuke ngifake endlini vele lapho ngene endlini ngishaya amahaha yawo ngenzela ukuthi endlini bangajump phela okokuqala ngifila guilt ukuthi ngenze isono ngenze nje into wrong ngabi so inhliziyo ngapha ibusy iyajumpa iyagquma so I need to keep the balance yabo ngishaya straight face ukuthi nje la endlini bangajump ukuthi something is going on bani imlo yangibheke ekamereni mangifika ekamereni ngikhiphile leso mangithi bale I love you bale I love you so much I just did I love you abaningi I just love you I love you so much I love you so much I love you so much I love you guys uthando ningangaka yabona hambe vele abalanga yabo manje sengiyamjwayela vele akusesizo nje inkinga zokuthi ke yabo manje ngimbona kube unca mara mind you still indaba yogeza angakagezi kahle angithi angakajwayeli ukuthi kumele ngivuke ngigeze every day especially ngama weekend ngisanokuvuka nje mina ngizigijimele ngeinyawo phandle like ngibashile vele isikhathi esiningi nje bengihlala ngizimbashele nje indaba yokuthi kumele ngigeze hayi ngibona late ngigeza mase ngiyolala yabo lento yokuthi emini kumele ngigeze ngihlale ngi-up to date ngimuhle hayi bengangeni mina ngiyodlala mangiqeda ukudlala ke ya late ngizogeza but okamanje nje ngiyadlala hayi vele siyaqhubeka nje siyadlala like siyaphusha mara si right sayiphushela nje si right ngiyayidlalela uyabona nje kwesinye isikhathi ithoka ukuthi anginyanga esikolweni bengisanokulova nje yabo mangilovile esikolweni ithoka ukuthi yena uyahamba esikolweni uzobe kunomunye umntwana ngapha next door yakubo yabo khabo yabo lo mngani wami lo ngalesikhathi ngiprank lo wanginika istameta khai kubo kamngani wami lo bekunomntwana omncane nje bekanabo 6-7 ngaleso sikhathi so besijwayele ukuthumela yena ke sibhalela namaletha angithi angina phone so if usifuna ukucommunicate especially during the day besibhalela namaletha like uzobhala athi angitshela ngiyithathe ngiyifunde bese ngiya reply yabo phansi kwalapha lekhona ngibhala mase siphelile ispace siyayiphendula sibhala ngapha ngemuva so lo mntana lo bekegijima ukenza so lapho yena uhappy down uhappy siyamtshela ukuthi wenze sure ukuthi mawuzonginika le letter anginamuntu ngi1 if uyabona ukuthi nginabantu awunginiki uyayigcina iletha kuwe until uzungibona ukuthi ngiwa ufike wenza istayela yabo ukuthi ungajumpisi ukuthi khona into ofuna ukunginika yona and then mina ngizophuma or ungimemeze ngaphandle yabo mina ngizophuma but he had to make sure ukuthi ke indaba ye letter ayibona lalela lo mntana lo beka clever ngoba bekayenza sure and as isikhathi si busy ke simupha ama5 op
during the day. Makathi nje cela i-5 ngisho ngathiwa awunayo ukhuthuza leyo yokugcina wenza sure ukuthi i-5 yena uyayithola, because if akayitholi iletha yakhe izohanjiswa uba iletha yakho. Asambe sek part 4.